Kadagkuan sa Mandawi City Public Market may pasabot kabahin sa palisiyang gibatuman sa ilang fish section. Mamahimo orang palimpyuhan ng isda apan ang tinai ug hasang ipadala sa mga customer. Atong sayran kini pinagi sa live report ni Nico Sereno. Nick. Yes lan kadaghanan siguro ko nato no kun mamalit og isda dinhi sa merkado palimpyuhan natong daan aron di na mahasol inig pamauli. Kining mao nga palisiya gi-question karon sa pipila ka mga mamalitay dito sa Dakbayan sa Mandawi. Sa mga mamalitay og isda sa Mandawi City Public Market, mamahimo ra kaayong palimpyuhan kining daan. Apan ang mga manindahay mupahimangno sa mga customer nga ang ginhawaan tinai hasang og himbis ilang dadon pauli. Sama ni usa ka babay nga nagpalit og budburon nga iyang gipalimpyuhan. Nakasabot ra hinuon siya sa palisiya apan may uban nga nakapangutana niini. Limpyo limpyo siya daan unya dito pud sa amo. Gisegregate man namo ang basura. Aron baho man siya kung imong iipon sa lain nga kuan. Naiuban gid sir dili manugot kay samot na kanang subdivision bitaw. Ay nila ako no, wala sa sila kalabayan dito, odlon sa ko nilang kuan. Maong ang ubang manindahay, sama ni mga naglimpyo sa isdang tuloy, aron himuong kinilaw, mangita na lang og paagi, aron ma-dispose ang mga tinai og hasang sa isda, kay di man gyud kuno kini dawaton sa truck sa basura, og makamulta pa sila. Ang market po, dili gusto nga ibilin diri kay ang kanang labayanan sa Mandawi daw, dili mo gusto magdala og mga inani. Matod sa labaw sa Market Authority, gipatuman ang palisiya tungod kay ang DGS kansang truck mo ay mukolekta, dili mo dawat kun masagol ang basura. Suma pa, ilang gipasabot pag-ayo ang mga manindahay kalabot ni ini o gikinahanglan sab sila nga mutuman. Dili na dawaton sa basurahan ang mga entrails. Kay kadto siya momento siya ay baho. Unya maglabay, wa ko katulog asa na sila labay nga di na kuno pwede dito. Unya karon ibagdaon sa dangatong garbage truck. So wa na mi choice. Langikan sa Dakbayan sa Mandawi atong susyon sa kay palisiya pod gagipatuman dinhi sa merkado sa Dakbayan sa Sugbo. Nahimutang kita karon sa Lahog Public Market dinhi silang fish section diri si Kuya murag busy kaayo sa pagpanglimpyo sa mga isda. Unsa man ang isda gani Kuya? Yan, kanang budburon. Budburon. Oo, so gipalimpyuhan ni sa customer. Oo. Nahimo na magyud siguro pod nga practice lan anda na sa tumang kaigsuonan nga matag mangumpra sa merkado kadaghanan magpalimpyo na lang yung daan sa ilang palitonon nga isda aron nga limpyo na kini igo na lang hugasan pag abot sa balay wala na yung mga tinai bali og hasang aron diretso na pong luto unsa kay palisiya diri sa Dakbayan sa Sugbo atong pakisayran stall gyud ni lan sa pinaka daplin diri kinsa tuingan unsa tuingan gali nimo Jess. Amo ni si Jess usa nagduma sa usa sa dakong stalls diri. Medyo busy gyud mga orasalan kay kadaghanan na malit naman og sudan panglutoon karong gabi. Jess, kumusta ang mga customers niyo diri magpalimpyo gyud, magpakuhaghasang, magpahughimbis sa mga isda? Oh, magpalimpyo, magpahiwa. Ngano man? Kay para iniguli na sila kay dito na luto, hugas like uwang ba. Ang inyong mga magkuhan man ito ginhawaan tinai hasang sa isda asa man yung ipanglabay Jess? Nara may basura maabot magabi mga alas city. Dayon. Nya mo to nga among ihatag sa mga basurero ang kuan basura. Kadaghanan sa imong mga customers nga mamalit diri unsa man magpalimpyo gyud silang palitong isda? Oh, kasagaran magpalimpyo. Ang uban dili na lang kay kung magdali sila dili na lang palimpyo. Kumusta man ron by the way Jess ang presyo sa atong mga isda nga baligya? Mahal-mahal jud ang uban. Ang brato ra kay ang tuloy. Pila ang tuloy? 80 ang kilo. 80 ang tuloy, dara ang tuloy ay asa ang tuloy pakita Mali ang ho. tuloy. Dahil ang uban kini uban diri mga Kani kay to 40. Kani to 40. 240 usa ni isda? Tamarong. Tamarong. Kani ang duhaw. Ang duhaw kini kining kitong nga pinakaduol nako. Itong kay 320. 320 ning kitong. Bangos nga murag paborito sa mga taga newsroom. 240. 240. Oo. Dagko na may Sa sigag may 200. napoy 200. Okay naman.
240 dagko, 200 ang gamay. Oh, bali lang gagmay. Doon ako nakita dito barilis o sige ni yellowfin tuna. Na medyo lamian kayo sa sabon o prito. Tagpila man ni Jess? Kuan 320 ang kilo. 320. Ning mahal karon ning barato? Kuan ni taas-taas gamay. Oo, taas gamay. Katapusan na lang Jess. Nokos, kumusta? Pila man presyo? Kaning gagmay kay tarurot kay 380 ang dagko 450. 380 o 450. Oo. Daghan ang namalit, halin-halin na. Karon kay mingaw-mingaw man kay pa may tawo na abot. Mingaw kay walay tao. Siguro nangandam pang uban or gikan pa sa ilang trabahoan o sa ilang eskwelahan mapit diri karong gabi aron pagpangandam sa ilang panihapon karong gabi una mo kanang latest lan gikan dinhi sa Lahog Public Market sa Dakbayan sa Subo. Balik ko ta sa studio. Okay, daghang salamat, Nico Sereno.